ahwefo ne adofo ne etiefo nyina mo bia kwaba biemba Attention TV ene kwentua ma chena medwem Attention TV den sem koso social media so bi na eba besom tie ne di ma message so be like ya sanso a subscribe amaye na wasan so ahamaye bone pay ana me dia yo sister etina wo boa ma wie na sister wo dia be kai nanum wo boa ma wie na the evidence ato na etina dia ba be ye me oh sister me at my let's free me lawyer. Why? What this answer way ever to one say and a Malinda and so Bab say hey say there lawyer bafo ama wo bia e free lawyer. Lindo say na we shimi na we jani megu ho no no. We jani megu ho sister. Sandra, we jani megu ho. Ono ni say obi die. No no we yo ono na yo no ni die ye. Try onyankopon wa ho he. Me sese wa ma wo obi die anya ya. Wo die anya ye da. Se wa ma wo obi di anya ya wo di akita anya yeda ewiase na da ho na okwa wate lendo sai se wa jimi a ewiase na da ho no na okwa wate de meka kire no ma be kan ana 2 years am ba kana ma kan ase sun se bufu pa me ti be baby me kan ma ye din na me ye madwuma wo sori bia na wo di matem Mashada frow, ebisa se boni bay, and I'm a yo. What's the sister Nyabot? Me sending the voice notes, Mama, sister Bay, Mama. I quite see about what did not talk no show, what John and Jimmy Hosano. What about that? Me ex husband was in the giant, if I be Biana. And now me free German on mobile, me find €1 pana. Would ya when Mudia? Ghana na me wano. Some would dear grow. Na bomu nyina adua mama wu ewiase ade a ye hu ye no ye mfa ye ni nkosu ehu ye no ana ye ni hobby no ye mfa ya no nka ade asabi wonni ho no mo no ye mfa ya no nka Mrs. says me ubedi matem na sa me nka no wa wadwin so obegu manim ase a on me de obefa mra kwan so e wo Ghana ha but abrochre de wo wudi kan be kan me ne matchi video na to ho me chi video ni to wa ubedru Ghana na hen kura mesiwu me reply ba mesiwu mudi amopam on try because me ba Germany ho no no o how ni amane a me be fa mu nyina no me de law na me de bae manfa bibia ama o but me de nyansa ne bae say ye yedin a mompe abrabo nya bonanti no me ba ye no mabɔ me homoden wate kwasia ba lendo say jojo ntwie wani chiwe wate wani sa torchlight kwasia wo ba Felicia say no ne nam ho no wo betimi de nanim ayefom wo ba Esther no ne nam ho no wo betimi de omanim ayefom Sis, what dia neighbor where's my phone? Me ba audio not film. Now what see? What dia munyina muntie? Sa me friend no sa me kan sembone a. Adan wa jimi sa. Lendo say adan wa jimi someone talking man me wa ha. Sis wa jimi dodo. Wa jimi dodo. Sambia na wo fo bi ho. Na wo di obi trendy. Na I just want to say we asamaba. Sa asam ne ye no kre. Sa nya no kre. Na wo guni pa n'anim ase. Sa samni ya no kre na wo guni pa n'anim ase na waja wo ma wei e wo ho na me nkola ne nya me hwe nti na me mpese me di o matem no enkola no enwumra wei o sa wia wei me e bo be fo na me ni o kasa ye o me ne me kasa nice way e pa me chew enu nti me mpese me twe nkola na bem wagimi won woni abusua ye tufu won woni abusua le ndo sai o mu tufu won wagimi anasa dia na ha wagene le ndo sai what Jimmy and answer then how wajini wuja wo magu ho na me wa ba bedi matem me Nayas uni me what share me physical da abua wo share me physical won't me hwe manim yenu wate so Linda say me Nayas wo share me physical won't me hwe manim yenu wate Nayas Nana Safo ex-wife we ungrateful papa say po we ungrateful eyewo wo fa telephone frame me no wo ka say ye wo Nayas no nam ka so ka say e ma Linda we dem kodru ye kra me frɛ wo na wase me da wase eni machi a wo taye manim guase mu misum mama ni mu wo ta machi Nayas na nim sasema ka be kanon adwene pa hene kan also you ungrateful papa Nayas na wo kunu Nana Safo so kan so you ungrateful
na wo boni aye oba ye gina me telephone so anopa ewia anajo ahomache hey oba be frame abetele me won say dey say me be kan say wo so be si we so so ye hu si bi ano enti no mama means o say dey me ba Ghana o say dey mama si Ghana bi na ya say hey wo so mama si Ghana bi sa wo kura ko Ghana wo na ya say wo kura no wo fa 500 euro ta wo san edru Ghana me bo na ya wo kura so ko Ghana unya kukrodro se sa wo bag bo wachi ko Ghana me bo na ya umu ade wo ho umu ade krawo umu ade na ubu ade anka afa telephone frame na de wo se ka say ma Linda mi petru Ghana unua mi timi fro kwa na wa so be fra beti me won se di ntama be kasa wo se wo he so eba e kokot beti e hu hwe mi hu na ne gina phone so esresre enye wa na be kasa wo de he so ba e kokot enye wa na wo be da ade ne so say wo de he so eba heba e kokot because o ma 200 million so ma 200 million enye na be kan na me kasa wo so de he so ba e kokot so ye hu letter court bia wa fa ma me na ko gina da ka biem de hu ya so ne gina so sresra wo se ma me mi siga na be na baga na me hu de be ye me me be she fridge me paga na wo na Nayas wo na wo kra sa wo do Nayas wo kra ma me fa she fridge o pa bo be tina Germany abonte so me phone so o frame me no sister o frame me no bra wo phone so 24/7 ma da wo me na tora ho achi tu na wo frɛ eno de ma anye ni pabonefo efiri se ma be ka bia amount me ye na wona ka che social media no se ye wo so sese no na ya so ti so bi kan me fa telephone frɛ ni para sa de na wo ka ma se ha ni di be she fridge we are ungrateful papa na ya so we are ungrateful adia me ye ma wo no se ka wo fa telephone na ka wo da mase wo fa telephone na ma Linda me da wase o se ka fa ne da me ma sis o be frame me abeti me woni we kire ha won na mo hwe me ni beti me woni we kire ho Nayas o konko mo so abo so o de e na maka be she fridge mi Attention TV ni ekwentwa akram